Nzalo kaSigqiki. Sasesivuma ukudlala abafana nje kwenze njani? Kungeyinsuku ezingaki labafana ebasemawozini bafike la bashaya ikhanda kwabosizalayo kanye nabafowethu ababili esisandelinye nabo. Sathula nje bafana bakithi. Siqale nini ukusaba ukufa? Siqale nini ukuba amavaka? Kasifunda ngalutho enikulando ebisizala. Ngoba le ndoda ebizizala abafana bekuyisha. Indoda ezizala abafana bekukhodoba, le ndoda ezizala bekuyinkunzi. Kangangokubize yafela emsebenzini wayophi inkabi. Ayihlome ihlaseleke abafana bakithi. Uma sidlule lokho agijime emfene mina kucaca ukuthi siyathakatha. Ngoba kukho zinyane lemvubu ladliwa izingona kwacobisa iziba. Ngiyethemba ukuthi sizwane.